Iyi filime urimo kureba yitwa Israel Series, ikaba iri guca kuri channel yitwa MI Chopper. Iyi filime ni ya Murindahabirene uzwi ku izina rya MI Empire. Ibintu byatunguye abantu benshi batandukanye kumva umunyamakuru nka Murindahabirene yakina filime bigakunda. Kora subscribe, share, like na comment hano kuri Nduru Empire maze tuye tubana no mu bindi biganiro bizakurikira. Umbase Shema aba ari wa muhungu ukora muri za modoka zitwara ibishingwe, ubwo muri make aba yitwa Kanyabishingwe. Ariko nubwo bimeze utyo ntibyamubujije gukunda umwana wo mu bakire ari we witwa Teta. Muri iyi filimi rero Inkinda Aisha niwe bagarutse yitwa Teta. Ibi nabyo byatunguye abantu benshi kumva ko Aisha yacyana na Irene muri filimi bakundana, kuko bijya binavugwa ko bakundana ariko Irene akabihakana. Muri iyi filimi rero si Irene ndetse na Aisha barimo b'ibyamamare. Harimo n'abandi batandukanye, harimo nka Nyabitanga ndetse na Tonalite ndetse n'abandi benshi cyane. Nyine wabona umuntu umunsi umwe ugahita umukunda. mukunda mukunda ariko uzi ko wasaze Teta. Ahangaha Teta nibwo yari akimara kubona Shema. Akimara kumubona yumva aramukunze, abaje kugisha inama umukozi wo mu rugo. Akimugisha umukozi wo mu rugo yahise amugira umusazi. Shema 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 Asemana byagenze bite? Waje tukajya mu kazi? Hano kuno kumvunisha ma. Iyi filimi rero ishobora kuzacurika ikibuga cy'imyidagaduro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ibaze ko trailer yayo imaze kurebwa n'abantu ibihumbi 171 mu minsi 3 gusa. Ibi ubundi ni bisanzwe. Si yo trailer gusa irebwe n'abantu benshi kuko na episode yayo ya mbere imaze amasaha 23 imaze kurebwa n'abantu ibihumbi 226 byose. Murumva ko ari abantu benshi cyane. Kugira umva ukuntu izi views ari nyinshi cyane, reka dufatire urugero nko kuri Kiramani usanzwe umenyereye ibintu byo gukina filime. Reka duhere kuri channel yitwa Kiramani Empire isanzwe inyuraho filime yitwa My Heart. Reka tuyirebe turebe ukuntu imibare yayo ihagaze. Reka duhere kuri channel ya Kiramani yitwa Kiramani Empire ifite abasubscribers 440. Murumva ko ari benshi cyane. Urabona ko Kiramani kubona views ibihumbi 100 ari ibintu byagoranye. Dore wenda nkaha ngaha murabona ko aheruka mboni mu 50, 40, 61. Murabona ko kugeza ku mezi 8 n'ahantu wabona yigeze yuzuza ibihumbi 100. Mezi 8, 9 kandi yica n'umwibuke ko ari icaho ya filime yitwa My Heart. Kandi murazi ko mu minsi yashize ariyo filime yari isa nkaho iyoboye mu Rwanda. Ako murabona ko yenda kuza mezi 9 itarabona views ibihumbi 100. Ndabona no kugeza mu mezi 10 n'ahantu twigeze tubona ibihumbi 100. Murabona ko views zisa nkaho zabuze. Ubwo rero filimi ya Irene murabona ko ariyo isa nkaho yacuritse ikibuga cy'imyidagaduro mu Rwanda. Abona ko Kiramani amaze amezi 11, 10. Murabona ko yujije umwaka ari na bihumbi 100 aruzuza. Ako mwibuke ko Irene we ibihumbi 100 byuzuye mu masaha makiya cyane. Kandi mubanze mwibuke ibyamamare bikina muri filimi za Kiramani harimo ba Mitsutsu, ba Nsabi, ba Bijiyo Bija, ni benshi cyane. Reka rero hano tujye ku yindi channel ifite abasubscribers 722 yitwa Big Mind. Urabona ko ifite 13 asike yiborera mu 13 30 na bingahe 60. Mwibuke ko ariho ba Mitsutsu, ba Nsabi, ba Bijiyo Bija, ba Rufusi n'aba Nyambo. Munumva ko ari ibyamamare byinshi cyane. Ubona ko amaze ukwezi
nta bihumbi ijana yari yuzuza. Murabona ko mu 50 na bingahe, murabona ko yuje ibihumbi 103, 125 mu kwezi kose. Murabona rero ko iyi filime ikunzwe cyane. Nizere ko mwakoze share, subscribe na comment hano kuri Nduru Empire kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bikurikira.